علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا من كنت حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وإترتي على بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد ابن عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى آتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. والصلاة والسلام على ابن عمك علي أمير المؤمنين، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة البتول سيدة النساء العالمين، وعلى ولديك الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي، وحجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارهم وأعوانهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تفار نغنا وني قدرت جبارنا وتتنيا بله كتتالا في كتم نمتي إيكو كات اللعم نتتوقت كرم كيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. كات زان دلالا فرصة وصورنا غنا وني تبنما تمنما تتلانم بندن تكياما ما زاها باكي دايات دال فقمبا تلما منما بزاها اندمنا بامبا كرامال جنني ناون ديم بساني ناون نang barrahma naun zombanam bo lalen yale banka lafiya yomani katinga katisuru na gang nawune nduma naun timba lafiya naun nang lalati timi bamala lafiya ona ampanta lafiya tisuru na gang nawune yabnama ndal fakamba naun dabga handa tepuru kapara ne wufsir sungshanga yentite katiyara. Alhamdulillahi rabbil alamin kasuru na gang nawune nawun yon yasan yo vyalle nduma nawun pa ya annab daraja annab dal barkana annab haske nawun nang lalatiti lalan yale katizang de fursa ngosuru nawune temabiya tala jilmalana His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia woko arziki ka NTV cover lala tafsirungo yomane katanga ka nerbedir de amfani te paya nduma nawune wasong mana wasong amuradi ni nyashanga biya gani na umpan leta nawune wamalma bukata ta te paya lalen yale ngun kammal nutim boti tafsirungo ne yomane katanga nawun miso kamzaha nduma nawune wamalmi bukata ka yon yesen yo vyalle قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لذو كم كان ناون يرى ووجدوا ما عملوا هادرا
anduma naawuni wo yon yesan yo vialle lala nyale anduma naawun malla alqawli kalala alqawli ma kare nyala annab muhammad no yang nama bunasara alqawli nyale kare pal dunya zaha lala alqawli ma na on palenle anduma naawuni ka ce katibiyar pune na on nan tilala katara sun katibi lala alqawli ma pune na on pantere zuksun lala nyale anduma naawuni wada alqawli sulzo annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa biki al umma ma zimsimne wa bikete zimsimne katete garanti la garanti ma te gbable te palaban ne bayole dunia ne balle kiyama la garanti ma nya ka annab bang sette ka ya adibu auladakum ala salasin wa simiya iyalatam yala tazune hubu nabiyukum wa hubu ali baitihi wa qira'at alquran annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan lat jahagama talhisi ka bang serte to wobsim ti iyalatam annabi yurlam zo an wobsim ti iyalatam annabi yin nan ma alal bait bu yurlam zo ka bang ma wobsim tam qur'an karambane yala tam ti boble te palaban de wahala bi hagani foy ko chapsi za ko yara inni tarakum fikum sakalain kitab Allah wa itrati ala baiti ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu min ba'di abada annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bangsate no kirshara bintim sarbayi intir al ummama kitab Allah andumana won litafidniya al qur'ani wa itrati ala baiti no suri abanyo yin nama ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu min ba'di abada da kutonen ke bob da bayan qur'ani na ahlul bait qur'ani na ahlul bait ka borge kul malwara yi ko qur'ani na ahlul bait katar sunki nan ma yetel gamma na on pante resolution soti jeyer na on burma on blami on bare shal ayi al umma mo puni ka na bang sette kaya masalu ahlul bait fi ummati ka safinatun nuh من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى النبي بانسته نو اهل البيت ما كتم سي ودال امه بون من لا النبي نو نغرانغلا من كان كير بون تلغيا من ملغي كاكله وليا ومن نن خلكا ناو غومتي كان دومنا ون بور نتبان النبي درجه كبور نتبانسي اما الله كسننا النبي kana wumman man bangserte kayarti qur'anan ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima asani ghafara allahu lakum وثالث حبا لنبيكم وآل بيته بأعلى أصواتكم أجي آدم بسم الله
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله أجادم تفعيا ما به تنقل به تفسيرني دنشن سورة دباتا تفسيرني سورة دباتا مي ديلاركو دبنن قومو أنفاني دبم مي كالسرني ما بيا أفادم بسم الله دنكرم سورة الفاتحة ما تتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. للن يلي سورة الفاتحة ربتلك كبان سرتي بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين آية بايون وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آية بايون كم بورني تزان زعنن دني آية إياك نعبد وإياك نستعين ndumana woni ako kati jamda ami ko sani kati bor songsem bohaga sheldi yan dolde nyanga nyala songsem dene in ko kati jamda nyami ko sani kati bor songsem dene mara simsa ka ko haram ngam karandale kaya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amina jamde nawun ka songsem den ka boro sanma so anya ka aya den beri tune karyara ne ihdina siratal mustaqim aduwan balama karban ne nyala ndumana woni wotama nzale so chebgo mazo atiyal ne so chebgo den nam dabam ne so chebgo ma man la de amalla e particular so chebgo shala an refayirtu so nina won ta'ma zale so chebgo ma zone ma bihe de semse ka yulnya so chebgo ma din yedene anya ka labe afadam timti suratul yasin wala kar yalti first ayat ba nahdin ya tulma wala ko yalti بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم the yalmini yasin annab muhammad sallallahu alaihi wa sallam balakar wale wal qur'an al hakim kana yal innaka lamin al mursalin hakikatan min annabi yal male zazani abe na wontumbo mani على صراط المستقيم على صراط المستقيم كاتملا سوتشبغ ما زغني فاتحة نكايرنا ونين سورنا وني اهدنا صراط المستقيم كاكنا كيونغو كربان صراط المستقيم ما نيشالي كان يلاني النبكر يرما إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم نما أما غاني أم بان كمان اهدنا الصراط المستقيم شلدن بفاتحة ماني أي مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين كان يلولا اهدنا الصراط المستقيم أي نماني ددلن لا دمال على كان ناوني صراط المستقيم شلان يرنا وني كبور لما den dalen de la na ana wuni kanan tum kana ka yasin yam bangsa kaya yasin wal qur'an al hakim innaka lamin al mursalin kayalula ala siratil mustaqim so amma gani yul alak ala kanwo kyan wodin be yashin mo ma annab kariyar ma den be fatiha ma na wun kariyar ma bi musulmi ashe de bor min riyara ya so chibga den wuna an bor so chibgo shalma de nyalanna won min annabdin de bayima bela akpanle siratal mustaqim ma na won min annabin nun kayen yale
Kambor na tilatege te karma ma puni tirayel ne kamam muslim sungoma na wun akaram fatiha kanna bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kay anyel alhamdulillahi kay rabbil alamin binnam da dumama kar yi sifar bayi sheltirane arrahman arrahim o sifar bayi mu kar yala binnam da zaha sifar bayi mu ko zan babur bakena arrahman mu din pilla sokam da gahanda amma arrahim mu ma digahande me kapelne binnamda so bunti zan arrahimiya wa mpilso demi rahimiya man chana katiyal na din al-islam ma anduma na wun zan la rahimiya antiti islam ma katum zan rahimiya ma antiti annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka annab ma mi mamman kunye rahmaniya ma tunda kunye la wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin aljanna shati ya kiyama dale deba rahimiya ma arrahim wama dinnikar bayirna kana awun zan len ganti zan ta aljanna ma tiyal ne rahimiya ma kyanna annab ma karnya gahambo ma yulmiya la suruma yaha la rahimiya ma wula kayashin ma nakul yalti diyal innaka la min al mursalin ala siratal mustaqim kayal wula ينجو تنزيل العزيز كي الرحيم سو النبما رحيمية ما نكنا ونزمو تتي كرحيمية ما ببيعت ما كان تتي لذو أقول قول آيات بانوما أت أير من ياسين كي الولا فادم عزيز الرحيم كان يلا أن نذكر ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين يلمالما زعزاني أين النبي أبيتم بما فني على صراط المستقيم كتم لا سوتشب بما زوني تنزيل العزيز الكي الرحيم سونمان كابان النبي من رحيمية ما إن كان كمان تندافون يلي ما رحيمية ما كارزان كهان النبي تتي نيمباي مونتليجي مندول النبي كان يمسن رحيمية ما كهان ما إن يتنقل يلشل ما دي ساعتمال زاها دي ساعتمال نما فأما كارلا تومال لدبا بنش شما دبا مال لددا شلي أما لا شل ما دن تمسك برفام على صراط المستقيم إهدنا صراط المستقيم لما لددا شلي كان يلزا تتالي كتوم تمسا أما كذا ينتو نملي domin wula zokan yallara ma diyan karla qur'anin mu ne bunni da hanyin ne katom nyalawla karyan nyala ayan jin la lo yinan karin le lala ma bunni ma min re de mal soci biyo karnyala nan fu yuno yan karalle Quran karyan karon zangona diyan shinme nan fu yuno o karalle bunni da hanyenne jim yimne akwai shin lallo yenen karan lala ya hama linde yi palam mabe na wonna ala katar sun kamala mabe banya alzannama kabuso yan sa'ta kashinin karan leta anto karan le akuto ne yel shemwanya kaso babban yalaka ko sudam
تمال لم مistake كرا ننسل نما بوتيال نمسلمي أنيا كان ينهانكال ترى على ننسل نمكون بلما أمبو بان ما زغبي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عندما نقول شريعة وما مسلنسي alzen min ninsal nim dini nyale sharia ma kan ninsal nim kon dini nyale ten kul biya shamgo musul nim biya ninsal na musul nim biane chafar nim biane bumbo nim biane lalan lahanye alzen nim bapuni buba malla de sham musul nim biane bal mu'min nim biane waliyu nim biane ninsal nim puni kabla biane alzen nim puni chafar nam jani ninsal nam puni ban sabgi zaha ka bu zuwar na wun har biyala alzan nam puni ka chafar sabla biyane ka gwabu wumda ka maltipa wumle ban falme katinin bu falma na wun nam tila tan kwani kan nam ba buğumni da zo ban falme pam an ni to zang shele kama yumuni nale ban ni to shin mi bi dan yin nale yim kayisi dene antale ka ninya ka shike ngota malngo ate borna gonkyang America bi kyang Saudi Arabia bi Iran karnu ko adabsa bi kar ko awes sahak balam no wumsam amma ka bambana wo kul ka kul shike kayal ni Iran ko jene man wata Saudi Arabia ko jene man karkena na wun tibalala ikoma baka na wun number bu can fast so bu pambani yala bala karkena bezo ka ni nya Qur'an ni ndumana woni yalti zan dalamba domin pambiane ka mal bangsan be fahimta shale zan dalan alzan ma karinyala tale karlinyale la fahimta shaltan bobzan dalan timabima kati kul yulla bambana ban kulnyala da'are ban kulnyala kafirna ma kaka dalile wula kana won yalti billah bal qur'anni sura muni biyar qur'anni suratul jin alzannam sura kana won yalti wula qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn فقالوا إنا سمينا أفادا بسم الله قل أوهي جلمو كان ونجر عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل عند محمد يلما أوهي إلي بنن من النبي وهي أنه استمع نفر من الجن حقيقة الجن جماعة شبه الجن فوني بنيلبان ومدي بن كانت ومدي التلمو نفر من الجن فقالوا كبيريا اللي بان يرى إنا سمعنا قرآنا عجبا حقيقة يلمالي توم قرآني دنيا لها شف سبنة واي توم قرآني دنيا لها شف سبنة يهدي إلى الرشد دنيا لن لتعفشل دين دول سر دول سوتشيب غزو كيال ولا فادم كاتنن إيمان ندنا كاتفلبن نن شركو نسو مبانا ونزو تفلبن نن شركو كل ملوارا أبدا وما سمعنا قرآنا عجبا بنهم لقرآن دين لا شف سبن
bini ti yela jibti alzinin yin nin sal wula yen yel zamta yo ma alzin bambana bunya la shiba ka bin shot la to yela jib zamta wula yel din yela jiba zamta kabiyal ni wula bungum lima wula kabiyal inna sami'na qur'anan ajaban kayal wa yahdi ila rushd fa amanna bihi katinum alzin nguma katinum imani ni qur'ana ma nan imani gobe yal ne fa aslamna katinum muslimin sinira kabannin da imani gaba daya gumwo ban gumme kanin imani yin nisala bulaka wum qur'ana kana ban di muslimin bulaka wum qur'ana muslimin yala bala amma ban gumme kanin imani katom yare walan nushrika bi rabbina ahada tepalaban bonin ta pata dumana wonzo kulmal wat muletir la balongo ndumana wonin dir testimony ntir alzannamo na wondi tab mumman man din tablar tirba katir la balongo na wunin yar bandum nin imani shamu ka banin yar kama tin nan imani karna na wunin le yar bun nin imani sham bin yal sham kan bun nin imani sham ka shine adin tsai abu mibin shawzan dalan alzin na maka we mar alzin nan bambana kafir ma kafir kaza ada hat ajal malin yatini كرواية نمشي بينا النبي يتير بيتوا ويا إخواننا من الجن تم به الجن نمفوني النبي ير لا رواية نمشي بينا إخواننا من الجن تم به الجن نمفوني كان يريا نتمسون بين فلكان شيء نفر من الجن ما برانيلا تناجوم النبي وحي ما مسلم سمعني ينا كار القرآن لا بل يرا كان لا بل ما تي كموم كما نسوان ينا كونيا لنا ونتو كير يتو عشان دين الله كيبسي كمان سنة بوم لا يتو عما كابو كان كامب ألزن كامب دبام تنا يوب كابو represent ألزن ما زا بين كان انتينيا كمو يتو عما يريال مال نيشام tina yok mani kyan tina nu kapti muslim se annabi nuni ziya yino mo kon yare ya no ni lab ka ti poy amma 15 mo kab diele din kana ya nafarun min aljinn faqalu inna sami'na alqur'ana ajaba hakikatan katubun qur'ana din ya lahajib sidene fa amanna bihi yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi de gaider lanira de ta'lanira indol suro se chibgo zo fa amanna bi katana nan imanan tinnan imani ma kana yal na bunnan imani wala nushrika bi rabbina hada te dumama te palaban nan shirku ko zo abada ka she ka bum ni bin sha'ban alzannan ma bukina no bantima annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan wotba muslinse kabdi muslinse kelma shahadatain man nage ka annab zamba qabl imam amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salatul musallin muninye babu madinatul ilm ko zamba qablu ko bangsiba muslinse ayan zang yung balam ko han shal ban ne to zang da han yinan bareza lalaka na wun namba don de muslim sen de karama nage ka annabi endorse ba kake kabullege sufara li rasul al akram sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabullege annabi muhammad ambassador nam tun ban yanga zo lala zo wumi ele felenka de haga puni nin sal nam puni atin ya soko nya waliyu wa bijoko ni nyala shabungo buso bebu bihi bebu yansi bebu karam bihi
n gbubi ko chani maa waliyu kam har ka duniya ti yisi lala yɛn nyɛli ban bɔŋɔ mini o yɛn bɛni imma bu yino directly bee bu karim bihi bee bu yansi bu bihi bu yansi bu karim bihi waliyu kam di piigo mi di piigo ka di pii bu yino ka o leegi o daal fa ka directly wa illa yi nyɛ musulinsi din yɛ Naawuni n siɣisi o adaa diini ni Kur'aan o ka gulli maa di sinsi ka a kpahin samtin musulinsi maa yiri yɛn ka lala maa ka di yɛn nyɛla ti niŋ ninsalinima nuuni ka ti yɛn deera binshɛɣu bi yɛn kpalim addiini maa ni yaha zama hankali sɔŋtin ka nya di deeli annabi sani first batch 100% ka bi deena second batch ni yɛn deegi ban deegi annabi sani ŋɔ bi ku tooi dee zaa bin deela 80%. Ban mi yɛn dee buba sani ka bi dee 60% bee 50. Ban mi paya ka bi dee about 30%. Ka bi ban su baŋsim maa ka bi zaŋ din kpalim maa kpi. Ban dee 30 ŋɔ ban ti yɛn lee bu karim bihi ka dee bu sani ka bi gba deegi 20%. Ka bi zaŋ 10 maa kpi. 20% shɛli din biɛni ŋɔ ban mi yɛn nyɛ bu gba karim bihi ka bi dee maybe 10%. Ka bi zaŋ din kpalim maa kpi ka 10% ŋɔ be saha ka boonli musulinsi. Ka bu gba karim bihi deegi 5%. Ka bi gba kpi ni din kpalim maa 5% maa ka di gɔra n ti biɛni ka bi ti deegi 3%, 2%. N ti biɛni ka bi ti deegi 1%. Ti yɛri musulinsi ka bi yɛn wuhiri mɔɔ musulinsi maa zaa zaa n bala ŋuli yɛla ashe bin bilifu ŋɔ ka yi gbubi n wɔlisiri yi sunsuuni maa di yɛn nyɛli ninsalinima zuɣuni riwaaya shɛli ba biɛni mi ni balim di chana musulinsi binshɛɣu bi yɛn kpali di puuni illa ismu shee yili yuliku Kur'aani ni binshɛɣu bi yɛn kpalindi ni illa rasmu shee sabbu maa wula zuɣu di baŋsim maa bɔrigiya zaaha ka Naawuni che ka ninsalinima yuma di bi yaɣara maybe di yuugi kɔbiga within +1 - 1 yɛn nyɛli kɔbiga maa imma ka biɛla pahi bee ka di boogi ka bi pahi ninsalim bala maa bari alizinni maa tuha ka ban niŋda yuun tuha yee alizin so ŋun ni tooi nyɛ 10,000 years 10,000 di zoo nyam yaa binshɛɣu kam an ka shɛli din ka a bɔra a ti ka shɛli din ka a kpalim bɔra lala maa zuɣu yi bi kpahinda nyam biɛhigu maa ni bana alizinnim maa yi yuuni ti niŋ ninsalinima ka bi ya wa ban bɔŋɔ ban vuhiya naawuni zoo nyama yuun kɔbiga a nya ka o kpi ka vuhi ka ŋun yuugi tuha yaa ka o bɔri ni o kpi ka chaŋ ti vuhi o ku kpi n kurigi har ti kurigi nyam Naawuni ni ti ba ni'ima shɛli bu mu'minnima bu Naawuni ni gahim bu shɛba o beni ka o kum ti paai ti miriti na o yɛn baŋmi o nuu ŋɔ ni ka o nyɛri mɛseeji maa ka di sabiri o nuu ni ka o baŋdi ka ni tooi baŋ dabsi maa ka mali di shili zaa 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 Naawuni ti ba lala la ni'ima alizini ka o mi ban nyɛ mu'minnim maa azinnim daayira mu'minnim maa mali yaa bani nyɛ baŋdiba bani nyɛ jeejinima bani nyɛ ban su arziki ka ban nyɛ chɛfurinim maa bahiri yɔlibu puuni ka ti ni ninsalinima chɔɣam ka labi nyaanga ka chɛfurinim mali yaa gariti ka ti na puuni ni ti ni nya ti ku baŋ ni ti miisila binshɛɣu lala Naawuni daba maa kpaŋa maŋa n suhi aduŋa Naawuni ka Naawuni zo a nambɔɣu ka bi yino ka o ti mi a yɛla ka a gba mi o yɛla bee bi bihi puuni bee bi yaansi bee bi karim bihi ka bi so ti yaa zuɣu amma n pun na so ŋun gbubi nyɛvili ka alfahari ka niŋda
min ntuma so ŋun gbubi nyɛvili ka alfahari kan niŋda n puli na so ŋun gbubi nyɛvili bɛ pinaanu maa n miba ban kpalim be bɛ puuni ka miba ka mali alaka wudem bɛ niŋdi shɛkari ni yɛli yɛltɔɣa shɛli ŋɔ n bo ŋmala ʒiri ka alfahari mi kan yɛli n bɔri mi ni andastani ni kama diinil islam maa di zilimi pam yɛla bɛni annabi da alkawli mi n nyɛli bia yi yisi n karinda gbubi a maŋ kashi daɣari kam niŋ ka tin ka chɛli daɣari maa nomba 1 zina niŋ ka tin ka chɛ zina gbaɣa maa maŋ ka chɛ zina naawuni ni taapsini bia yi karinda lala annabi ambasadannim ŋɔ bɛ mali bɛ karim bihi ban yan niŋdi murakaba a zuɣu a bɛ chana ko karim bihi kama a bɛ chana ko murakaba bɛ yan dolami n checkira chana a ti paai level shɛli ka bɛ ti report o bɔŋɔ o n tooi gbubi amaana ka a chaŋ second stage ka nyimbumi lala ka di yɛn chana har n ti paagi level shɛli ka bɛ piiga kaman an tooi gbubi annabi amaana di piiga ka di tireenira kanna at times ka a zahim len nyɛ shɛli ka biɛɣu ne ka di niŋ ka di ti biɛni ka a wum yɛltɔɣa shɛli ka biɛɣu ne ka di niŋ di wubisirami kanna di ti paai ka di yɛn yɛra yɛltɔɣa ku birim dabiɛm biɛŋ mala ka di niŋdi biɛla hal ka bɛ ti baŋsa ka taa shaafi Qur'ani ayanim nyɛli Qur'ani sura nim maa shɛli so dini Fatiha ka bɛ tiro ka a vuhi Fatiha ka a karim Fatiha ka niŋ sallama ki di fiila ka so ʒe kɔna ha ka yɔli binshɛɣu kani nyini yaa n kani ka yɛli ni shɛli kani a mila shɛli a ti baŋsi ni shɛli kani hei yɛla bɛni Suriya gafara n yɛlli mi din yɛn chɛ ka ti baŋ ni kama yaa tiri diri zualinsi ka ti harila adalci ka ti niŋdi ma a ka binshɛɣu baŋsim di yɛlli fɔma mu'minnim ban nyɛ mu'min maŋa aljannim puuni bu bɛni wallahi tallahi ka ban deela direct annabi noli ni direct di bi paasi mi through someone direct annabi Muhammad hijira zaŋ kana zuŋɔ yumaalan na nyɛli tuhili kɔbiga ni pihi nahi na ayɔpɔin 1447 ka ŋun yɛn niŋ 10,000 years 1400 min shɛli na nyɛli zaŋ kpe o nyɛvili ni di piila shɛli shɛbi bɛla annabi Suleimana zamani ka niŋ zamani na annabawa ni ti kana ti paagi annabi Musa ka niŋ zamani ka kana annabi Isa ka niŋ zamani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka bɛni ni up till now n bɛni biɛhagu ŋɔ ni ban yi gbubi musulinsi maa bɛ deela annabi sani direct bɛ bi tamdi ka ti ni ninsalinima ni tamdi shɛm ŋɔ ma ban ŋmanila tape recorder o record bini lala chɛp bɛ bi tamdi yiriŋ ka di sɔŋ ka musulinsi maa ka bɛ preserverli di zo yi bɔri yin kpahim ya a ti kuli baŋ ni so waliyu n bɔŋɔ kpahim ma ni duniya nim yɛn wali mɔmi je domin kama annabi din yɛl o tarihi puuni shɛli koya wa inni ma'i man yahmini hakikatan min ŋun gulima bɛni annabi Muhammad daa yɛli shɛm hakikatan min ŋun gulima bɛni so di zuɣu diinil islam maa mali naawuni ni zaŋ fɔmula shɛli ti yɛli naawuni gulli maa wula ka o gulli maa ami ka amma ka lee mini o gulli to di jiha shɛli ka yɛli ŋɔ maa ka anabi mi din gba amma ka a su ni tooi yisi bahi shɛba zuɣu ni chɛfurinim bala ka kuli ʒɛya yirim ka yɛri lala maa ala ka a yo ka tuo maa
kal herim balama abu mishale merka zangle nko dem le zandalen le domaine bang sam pam dola ambu mi ya al shelman ni ka bang sam pam bien so mabe alzanama temma bihi biabni kama annabni ya ikhwanuna min aljin temma bihi alzannam funi bushabda nyara annab sahaba nima bushabda dolla tabla annabi ka annabi zamba ngoble imam amirul mu'minin kunya bukaramba mabe ana bu miram bon de kerla la maidan mane ka pasolo afa soda ko yer yeto aka wumle tiktok funa kare yaran tiyarne wayimi ba alzenna ma funi bandi ka bangdaba bandi bo mi ben shaw ka ko ma ya subhanallah ana mi bu ani alzene akul nyala nerbane jato ne free ka yaga anwalan kul yal ambo mishal kaya na fanya ni ka ba bangda ban kul bien mi amala lafi amin bana min kyang la makaranta yini bana min bitla buso ana min nya buso akam kan ko yala nun kurgo ko yala kul kuma suliyam mabihe lala aya shaldin yala ihdina siratal mustaqim mama ashile titalen yale kardalen la qur'an karambo bunni dabsel yenne karnyala jiyindene akwan shin la jimne numan jiyindene ayan jinen karan le bunni karnyala nan fujulo nyan shin ka karan le lalama ato ning rembonga ya mabiya kan yarya harka duniya te ante kwabe ayan to bi shabma zaha ne bubani yan to bi shaba ne bumi bi ayan sama bubani yan to bi shab zaha busokuto milga kake su chibgozo de kutoy bu building block ma yan jelme sabet boko to melke kake so chibgozo harka duniya te yisi yebo pahanda har gelen si yalgo puni yina min gum beki na min nya kaso yale halal bait annabi namma ne pressure ne gelen si shalbo nzam dola ba ma zaha ne fitina ma zaha yina min gum kabya ne bo so ngum bergeya yina be wo ka halal bait imana ma kaso porke kan yarya waliyu kan kanya duniya nyanga zo wadalambame ada wa kutoli waliyu kam mundi shinnan karanin isbati sabit kaman waliyu yo wadalambame kayina min yabo yina min to wum nyaw butik abut afa karam banya sala yina min yale ke ko bangle to ashalam balama kakuliya ne ahlul bait bodal fanama bo zala ahlul bait wadal fam bongo ila min wumle kara ita la yala nyale de kul yila yirimna lada shilmomi kaman buti kuliya yale kar kul yina yim kabtiya yale ya zangwana shehu dalhu kabyala ya zankaza na ni kaza kaba karam lambu ma antum lala tuma ngoma ta nninga azuriyani won to yale ni to yale bozo kar ku to yo bin shaba yibo pare zo ka kul yel ne ka gun yan shin karam lala jin yin ne kul shin lo yenen karam qur'an bunni yim kul shin ta'ala lala ma bunni bokani to
kar to zan lala shalwan shin ka karan lala ma bukayen to duniya ne karan to sa'ati lala ma mabiya ayul fatiha ne kyang sham bismillahir rahmanir rahim afadan fatiha ma karyar wala الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين to lalam balama anya namana kambora iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mana wonan bangsir yin dablo ngo ayan yarle shammo mawo maka ya to am punyale na wonan bangsira na yar lalama iyyaka na'budu yin nagang na won wa akko kati nyetin jambe so ami kusan kati bor songsum dene so chib guma de bangsira me ka so chib gumo konko songsum ka bor na won sane ben shakam ka dable yam bo wotuma na won sane abor de songsum na won sane de songsum ka bor na won sane ma lalab abin bora kam ni kam ka bor duniya nyango de zabiala wa iyyaka nasta'inu ma funi de zabiala rafuni na won isa dab sapune min tonen kana nan te katare kati karam la shihla la polomne kati me nshigere pune vyelenka sashel dem kul palam jala ngoma service to humanity mabe tibun yala kan tirin manga katirin talanin banya musulmin zaha na won yi balga arzikita bang mana kamam duniya ngo kande ngomana na won namteme nitile nan fu shaba bayan solver yala bayan mani nerba yala zihi bang yala ma ka solvele te yuno kam yan solvela boshale yan bien kana ambor ni nyen kana te ngarle bom dishe kan ngarle bom dishe kan ngarle atuma yan bala ami mileme mbumi lara forma hen ke fol kam za agal de ngata atukul nya problem kam ka solve ka nin katare jaga ngoma yulnin sel ni shena dunia ni empty aka jinjam aka sitira liga aka zipulgo kanamda nkan kama pune ba har ka yulba ka shabta da zaha inti dene ka batira intira har ka tikana inti to tira manga abba akuli belchine kaga malga yula nyanga ka batira na wuyin nga iko ka ne sin kamte hayira dem patala anentiba ka bom palam yaha merka nan fuwale a duniya ji pune ka lasir meter la fal dirma konko de patale ka nya sheltiba amma lasin ta mamman ba ma gwa ni dirle to agba lasim ta ma wai layan lasim ti fadirba ka batama yala ko karam fatiha chirchita manye mila laksiba laks ya kabo mi jibo ban ni jilita so dayen nang sham de palam kulmer yan me ya hati me ya lawla kan yer ma anto shil shal kyam an kulmer ya ma hati me ya ka walin ki ka pima ka burta ba ka kurta ba ya ma zo yeban yala me makamane yala yeban yala kar biya hagane kare le fitina zanti iyalema ninyin jenebo di wahala duniya sunnam bala bunnama duniya ne abul laba abu tira shani hawalgo laka na wonzal diyan ke ka bi aman kulte en wa kanyal free la ma am ba yale akusuwi so ayan nan shamyala pangama mabia lore lana ka yule inya polo nda
zang le zal ta ma yu no pul ne la ka yan nang da kan me durayi ne hor amal iko mo ka nang koksen nang de ne mal malle ka yule adam puni a shiji ni tabna so nan puni so biene o bi wahala ne o bi la United Nation ne family house kan bol kan yer yama United Nation yel vush shemalama so kam yer lo su yurlam amen mo bosim se ni zabe ki bazable one family ki zabra na pakar am pakar moto shel poloma am cement lore we de samu varanda ma yeto abibi ki gon zabra yeto choma sirgo family house mbalama kaso mun biyan mo ha yirme kan mun su yilma gwa ka iman wicked kum tighter ba nan de mafitina yele e mun su yilma mbalama irin lala nan ma bo biyane wala kayan nan ba mabiya pangamanga ka so na wuni irin lala nirma ka nyo ka bolo ka yolo na amalla tuma kar bol no dola ki chamti nyal kan kale ka labna ki pai ki sofe yul turma za ka boya wula ka nyale mon bi la family house du gang nyale o mino pa ne bi hanu du gang ne ko nyare mbo dura yini hol ka finish le ngo ka boro ne o yulen yel wula nyale mami wa yin yel chen we o butum tuma de fiala ka zang panama ne shafin zang gublo kai we afazala ayelem bala denle na wonzo a wale yelo la nyen zanga ni na paka yuno nim dingo ay nyem kar ta'ar kales nin tam yambala wallahi inde shirnan leme na wonzo ma kan zal bakwai ma funa nya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na bang ne kama antum shalma wa paya alheri kam kanan de palgarla nafsuhu za biya kam kan yin musulmi yin nama asandla nafsuhu palgmiya nafsuhu wabihi ya tuama galsmi kabatirma ishara kan yuna kama iya nan nike shabahacin wama te kwanta manga bu du'a me ka du'a manga to miya alkhair khasatan na wonti ti zokson ntiti nyafele katiti alafi ka page Ramadan shabjani bobunya Ramadan ngo bukia shabjani bobuki amaka ka alafi kanyimala nyafele kamara alafi kalor nwale somna wuni zang Ramadan ngo falara kati zang tab falara ti somya taba ka zang le zo tabnan bo kana wun zang le zoti nambo te pambiya te manga tere Ramadan mane intiyen yi Ramadan mane kati kebni yibma karnye yim ayi te kere kati yibma kar gartin da zang shelkema demi kuto nang shene wula shelka nang sung shele dinin kati yaryama na onyi balgata ka ni to nang kamzaha dele talata nana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na wumbu shir dable shil fashi wonni to shi shele dik banne nyale an to shi shelmak an to nang shelma to na wun shila ma nang mele merka je yene inna gurmin an kul mal shelma zanna bi shamle kat sonta ba kan malge unity nyanga bambe nyanga ma kat supporter ba nduma na woni wala antin annabi rahma funi na won panti tab yurlam nduma na woni zomti zahanan bo Allahumma salli ala Fatima علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا